Umuvugizi w'umutwe wa FDLR Kure Ngoma yavuze ko uyu mutwe waganiriye na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uyigaragariza ko udashaka ko ikibazo cyawo gikemurwa hakoreshejwe imbaraga, aho gusaba ko hagenderwa ku bukangurambaga no kuganira. Kure Ngoma yabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru BBC ubwo yavugaga ku masezerano FDLR yagiranye na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ajyanye n'ahazaza h'uyu mutwe. Uyu muvugizi wa FDLR yavuze ko muri gahunda zijyanye n'amasezerano ya Washington n'izindi nyandiko ziherekeza harimo igika giteganya ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igomba gusenya FDLR, ariko bo bashaka ko icyo gikorwa kidakorwa hakoreshejwe imbaraga. Yavuze ko mu masezerano bagiranye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bumvikanye ko iki gihugu kidakwiye gukoresha imbaraga mu gusenya FDLR. Ati ayo masezerano arimo icyo gika kivuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igomba gusenya FDLR. Icyo gika akaba aricyo cyatumye tugirana amasezerano yo kureba uburyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yarangiza inshingano yahawe ariko hadakoreshejwe imbaraga, ahubwo bikaba byakorwa hashingiwe ku kintu cy'ubukangurambaga, cyane cyane ko mu gika cya CONOPS harimo ibyo bice byombi. Aya magambo ya FDLR agaragaza uburyo uyu mutwe ukorana bya hafi na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugeza aho byombi bihurira mu biganiro bigamije kureba uburyo bwiza bwo kuwusenya. Ni mu gihe u Rwanda rwo rumaze igihe rusaba ko uyu mutwe usenywa burundu ndetse ukanamburwa intwaro. Mu biganiro byabaye hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda kuva i Rwanda kugera i Washington, ikibazo cya FDLR cyagiye kigarukaho cyane. U Rwanda rwagaragaje ko gusenya uyu mutwe ari kimwe mu bisabwa kugira ngo rukureho ingamba z'ubwirinzi rwashyize ku mupaka. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro aherutse kwibutsa ko amasezerano ya Washington atagamije ibiganiro byo guhendahenda FDLR, ahubwo agamije kuyivanaho burundu binyuze mu kuyambura intwaro no kuyisenya. Yolande Makoro yagize ati amasezerano ya Washington agena gusenya FDLR, ntabwo agena gahunda yo guhendahenda umutwe w'abajenosideri. Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakomeje guha intwaro no gukorana nawo. Yolande Makoro yavuze ko gushyira mu bikorwa ayo masezerano bisaba ibikorwa bifatika bigaragaza ko FDLR yasenywe kandi ikamburwa intwaro, aho kuba biri mu nyandiko gusa. Ku 28 Nyakanga 2026 abayobozi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barimo Minisitiri ushinzwe kwishyira hamwe kw'akarere Floribert Anzrun ndetse n'umuvugizi wa guverinoma Patrick Muyaya batangaje ko FDLR yemeye gushyira intwaro hasi. Bavuga ko igisigaye ari uko u Rwanda rukuraho ingamba z'ubwirinzi. Gusa u Rwanda rwamaganye iyo myumvire, ruvuga ko FDLR idakwiye gufatwa nk'umutwe ugomba kugirana amasezerano asanzwe na leta, ahubwo ko ikibazo cyawo kigomba gukemurwa binyuze mu kwisenya. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yavuze ko amasezerano ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagiranye na FDLR atandukanye n'amasezerano y'amahoro ya Washington, ndetse anenga uburyo Kinshasa ikomeje kugaragaza ko ikibazo cya FDLR cyakemutse. U Rwanda ruvuga ko FDLR ikiri ikibazo ku mutekano w'akarere, bityo igisubizo nyacyo atari ukwiganiriza gusa, ahubwo ari ugushyira mu bikorwa gahunda yo kuyambura intwaro no kuyisenya burundu.